นุ่มงาลีก็จอดจากจุงกับพุงเลยละพุงเร่นุ่มวังอดมุชุเรยาวิวังอดมุชุเรเดนุ่มงาลีจิกัดกะให้เนี่ยจิกัดกะให้ยาวก็มาปิงรอนี่อดมขังถือปิงมีกจุงกันนะมาชิมกสิเลเลยมีกจุงกันนะขนุกลีเป็ดมาตุยตะขเลยรังใบมีก้ากันนะขี้กำงจนควายไม่ได้เลยสิลักกันนะพนิงมีแต่เสียสากันรังใบก้ากันนะอดสักกันนะอดเต็นละขมีรังใบอบาอาจูอิทุมนะหังทรุกักชงเอกจิพิลีป้าเสปิงก็เลยมีสนุกเกอร์ปิงตัวสมฮิลีก็จิมรุมเร่ก็จิฮิลีอิตุมเลก็เชียตอนเดย์นะโฮมินาละอิตุมวางฮอตวาเตอร์แพ็กอัคริบมีเดเลยอบาบริบราก็เลยองค์ป้อมมิชิมคนนั่นละฮอตแก๊สก็เลยดรายเวอร์ปิงวางทาวเวอร์มีเดเลยมิสตันนิงเลยช่างวิชิมคนนั่นละอิทุมเนชินเดคเลโนตแปดกันนะเป็นจิกัดมีเดเลยเฮบริบราอาทุมนาปัสสะปิงลีเลชิลักกันขมีเนกะเตียวอดงซาซาเลละกะฮอกอดงซาซาเลละขมีจีนเวเนก็เลยก็คุยจีมีกุมวยทุมเนจุบางนาทุมลีนั่นน่ะสมิดาปัสสะปิงวังอาทุมนันนิงตงลักกันนะจิกัดมีตะเคลฮีอาทุมชิมครูวังงาทุมกายสอกมีจิเพมีดาอาทุมมีรินดีพงสเรนะนูสอกมีมาจุดกุคุยมีรินมาสังสมิโลอาทุมเบรกเฮอร์เพราะหอนั่นสอมิโลก็ขนังก็จะมะเร็งสมิลากโลภาษาขมาทามิโลนิ่งขมาทิ้งมิโลนวีมียูบิงลีนวัดมคงทิบิงลีเลกชีอาจุมังเลกชิมนิมเนเลชีลกราชุมตะคลีเนอาริราทุมิมิรินดีปาสบิงลีมิสโนกอบิงลีเลชีดางจอนมีขังไงเสียสามีขังไงอุกรุงเลลกะอาทุมิมิรินมาชุงเจ้าดมีขังไงก็เลยจิกัดมีขังไงเสียสามีขังไงก็จิเลดมิรินริงพาดอกทิวาควายโซมิลักโลมะขนังมะกจังสมิลักโลภาษาขมัทามิโลนิงขมัทเทงมิโลนิวังปิงลักกันงนิงกังสักมิโลก็ละทุเมนาวราปิงมิรินคริงครักปรอนโซมิตาริงพลักกันนะนาลิกเทียนาอบุงซาดะอาทุมนันอบัวบาวังอุขนังควายมิงละอบัวบาปิงวังขยากาขวายมายาขวายโซขมิกุลากมหายนาวร่างสักวายอาทุมไซโคริลิละพรอนโซมิโลคิปาคลิละมะขนังมักจาลักขวายนาวราไซโคริลิละกตัมกุชิตังเดเรบายวัดสาตังเดเรบายกตัมกุชิริอเทมเทงสมิโลวัดกษาลิละพรอนโซมิตาตาจำตระเมนะวัดมังอาพิงสมิโลติบังเลเสียสาลีจิตาสาดาบาบริราอิทุมลีจากเลชิดเคลจิวังอิทุมนักขีกมันมีเริ่มเนคาบริรานาลีมีสังเดเคลเนอาทุมิมิรินอาทุมิชิมคุมิรินเพราะนั้นสมิดานวุลุกมาสันจารุงดีริงพาดอกที่ขวายก็ละราดเคลียตัมบิงนี่ละนวดรำคงที่บิงดีเลยชิลักกันนะมัชิดลักกันนะเงินนายลักกันนะวัดรำมุทุรุมขวายก็ละขวัดขังจันทร์ทะเลทรานดีละงจวนก็ชอบนวุสอกมิละจิเปมีจิงดอกที่ขวายอาทุมไซโครุสมิโลอาทุมิมิรินละนั่นสิรินมิโลอกเปย์ก็หัวจิตมีดาริงพามาทานดอกเทขบายก็เลยอิทุมมิสโนก็ปิงมังมันนิงละเพราะขนังตะกะจาตะเคลมัทุกมัตะเคลใส่ก็รีละมีเทกมีกะเทียก็เลยมีขังไงมีกชบชิมครุมปิงสักบายโซโรมิลักโลดาอาบาบริราอิทุมนิงกชีมสดขเมนึงโซดาอาบานั่นนะอาทุมใส่ก็รีก็เลยทุมชิมครุมปิงดีโซกมิจิเปมิควายนับปังดูฮอลสังดานั่นเอาเมียจิชุคริสต์มิงตะโซกมิกปอนีอาเมน
o khangarunga natum proho mingle mathanu mashungrik haile masot mingiya Tangkhul Baptist Pastors Association hang truka kasunga kumpai gzip Psychorally yamelo yamese ishiwi president to solve now pingli ningyang na ye da so mi kai ning shi mi kai chu bang ning shi ka arwi hili ye khai de kle chili masoli tabling ran mi kai ka tonga to solve now ping che lai dik tam lo ma tam khangai avavan otsalo masak ngai ngalang phelo ma phei ngai ping government otpam salo chile masangai mneda changsi le pom de living nik san hili matao khme thenga ya kha khangate program mission chi ta ke chili ma chu ji thegi jne Reverend Pungkan anyway ringapha razanga ya psychorally ningishi phungsok tale idum ik sa ba vibrana khamatha tam khmi idum zingum hiwi Pastors Association we kumpai gzip ring palagai na hopokta ring palagai na kupsangra gi hi itum psychorally shit ke sangne isi to som nauping we mirin khring khrak khathe ming sangai kali ga de isi na rajang dagle delicate ping na tara dagle iram na sangra dagle ji se sampak gai ji thran akwing re ha ya kha mang han ri lu ji nu tum bing le khya gi simi gai ni jiling han chan le ga kali ga de shwe ha ya kha ji nu tum khungui ni itum yaw ji zat le le ga nu tum bing li hili valo ji ga khi ga mang an ka lu ta da jili waum lu ka hili ralo da kahang bingji iram ke sheng tu somning samre ka hili valo ke ji bingji iram naw sa sare ji azak ji ma chuk zak zak khai lega aj wi kumpai ke zip passes bing wi kumpai ke zip hili kamatha tam khui si khui ga vai kala ma kamatha ji tam khui lega idu mai mirin mishung vai apung a ka sa se ke ji pa ji hang sangai itum arwi ngzinwe program hita da zatar than me hi aring zinba ninghor machinau inang ningdale masot kamilali KKL number 398 hi sang rumre masot kamisya hi Reverend PS Swart Pastor Humbung Baptist Church an Samire presidential address kala zakmai ka chithe atam khuyere hangputla KKL number 241 hi sar hi kupchamai laka pau kapha khirami hi Reverend Dr. Ngram Than Shongzan Director TTA ana pau khamathachi khirami re tipong na ajwi tikui faithfulness to our calling tiwi maramli ana mekhaimi re Kakupla Kakup Siahi Reverend Are Shanglai Finance Secretary STNBA Ana Kakup Sia Samir hita the program zatar ichum arama malai haibashine inhi hanghauge shepa sami de clipping na kshakazali machi ke sathe और हंसाई ही मसाई मने की चिले आखा ची इसी ओजा कान इनीली इसी को तो उन्हें थे कि पाई जी का ओजा कान इनीली हंगरा मिलो इनी ना तुम बिंग इन्फॉर्म सामी के और न तुम्हें दरकार कसा ही चिले ला ची इनीली पाव में मिलो इनी ना ही वी और जब मुझे मी तक ले पिंग चिली पाव पाव में के ची फनिंग सकते ले हिली फोटो बूथ आके सहाय दले ची इसी इस तो सोमवे CYS ना न तुम बिंग न लेशी लाके ना अम्मची चिलीपम लका काप मी लका अथुम बिंग ना प्याव शोक मी लका न तुम बिंग ली लेकी शिवी आजकची न तुम खमथा आजकची ची फोटो आई ना मी खवाई सादले
cáp mi lô là cả phiêu sông mi lô frame chân sắc mi lô là cả ít mùi rác dân mùi memory sa de chỉ pachi sa mình ngay ấy mà thala cái mình mene cả iwi mi kian liver creative sala cái này sai đấy chỉ pachi là akama atam khaleli kiwa khang shan mi lô chỉ pachi hangai aritum ya recycle na rebrali kyak shianing ningka da 3980 sangroom se yi sa kup chamai leka Reverend PS Sword na ra leka hok sia chi rasamirna se sakwa tumi masot la yala ning shila ka koi milo tum zan nak nang ran ga ya nang chen sa ga ya dam ta cham dar men sam kang sagwa ning shi tumi mi ga zip ok tu lum law mang sala nana tam rum sa khang ai sing rum sa khang ai kam she de gi shi ji bem gi chi buya tam sang sam ilak lo shawa ra itum khla de gi pa khla da你跟我那个天浪没看的那里头你睇，然后那位客人啊对你很开他的，mari na chan khang sak tha da mi kamoli mi kamona thang me sak ke ji ji nan na samai dekle na rau ping ithum ne achanak la na samai khme pong shap ji roi shawa ra pong me khwai na li odam khang chamanga ba me khwai mushung rong me da he mong phok la mai mishila odam sa khwai wang tam khang rum shi khang rum tam sak lak na lak chin sa ka ne tu som church na long tom lak enang ran khmi tula program psycho ri hung sunga sung khwai kesen ko hung kanang dang ran ga psycho ri hili abko khno kla ka shima sang la aruno to syak sani sada sada aring sin no pok lakha
샤바브를 브랑 이tum나 사마게 될 프로그램 사이 고를 까파케야 에나 웅슝마 슝다 징리브레나 로이 투망리 머닝리 투밀리 시 처치 멤버 빙릴라 레힐록 수데 클레빙릴라 바시 클레 잡고 자자르 다우고 khna 콘나 마상스밀라 알로 란기에 사이코리히 나빵리 호르고 선코 아르잉 야라 너네 그 사마이 밀로 지슈 그리스도 믹스나 시아그스타네 아멘 ning share ujali itu mari matwimi dam rakhui kbai itu KKL number 241 nipam laka sase hi ko kup ngshida matwimi na awi atam apam khuimirno 241 April April
sa kawali changkhat ningshi Tangkul Baptist Pastors Association awi kasat kami wi alung leling kada itum hiak kali tangkul iram hili kala chili kan sokta tangkul nau hiak kali hokui kami wi wang acha chimik soba itum li hokui kami chimik soji akasi paningung kawaisas atama kali yaron da laila khala nganuilak in da laila khala simpan ga highway thilila college lila kajikata apamli rivana ka ho akhon sada itum hinga han kada ache hilipam da kleine chiwi tuinga sit chiwi ning khalum chiwi kakahau chiwi along hili itum songjang khui da kleine TBPA we kathana pingnam saya gasau ilungli ringpa akena paning sokta itum limi ga hai tui kui faithfulness to our calling tui kui hi ngai lakena atamcha lakena itum likami nei da kui ori ngajin itum hi phaingarum khawai sare hi phaingarum khawai hili teu mai ka than mi khawai ili han putpam hi chika kami wiwang isui pastor yaw ko homali ka chang khat ning si han putpam hi wi sanctity hi wi aman ka sap I thaye chui wang ina hangai oza ning shila kai re TPP wi ka thana pingli la ning shi hai itomai nga chai le rana hokhui mi da odram nga theda klai kharnau ka chung da lai ilirar mai khar ga hai ga chung da klai ne mirar ina hanglala experience ina hanglala wartamai na hanglala ka ilila thaning mi da ilisit sang mi da hokami wiwang itu mai president athanda Reverend Sunny Ningsen Reverend Mayon Singh muinau kala working committee executive committee ka thana ping ka tong ali iwi ning si phongsok talai hina nga soda ina arui pamda klaya Tangkul Theological Association hiwi inala ringa pa salam khira dalai ache iwi simkur ina nga soda isi office wena amai phong kala John Joyce isi naw ngara changda isi tharukta da klai titi wena ringa pa salam mi dalai iwi simkur inala ringa pa trak phongsok li acha itmai ka chiphi ina ka chungka mabaloi ke ninga situi chili thai sa se itumli hoga kui chili jihan ka pai nga sa se faithfulness to our calling to God's calling rirana itumli ho kui ka hai chui alung chili itumli sit sang da saksami da sami da klai hiwi along hili itum katha da ngatar tai ina mayon pampai da klai gi hi ina paning like 2 Timothy chapter 2 we no chapter 1 we 8 and 9 chi phaingarum ngai ji 2 Timothy chapter 1 2 hi rana kasat mi da pau ka jada polli kasat kami tui Timothy li hangaji phuna chithi nei chiwi alungli chisin ga haya ot chisin ga haya tui ka chi hi trak ka si chang da lai de chi a chu ngajin sulakina pringung sak ngai idum ga tong chang da calling ka chi hi ki khale calling ga ji hi substitute li ta da pai lakina itmui katam nau ping na grammarly English katam li ja kha call for dinner phajau sai da holo omani ka unglo ralo da holo ji wi pai lak ka haya aina la itum si chin ngrok ta lai kha hilimi da klai kala a chi itmui thim hilimi da klai pa hi ba tek
technical sala kaya tu yarai na mi deklai calling ga ji hi vrivrana itumli hoga sok chiwi tu yarai na thada ka ho khabao ga ji maningla hoga khui ka ji ka thamara ma ko wang hoga khui the calling hi tumna Christian calling li ka tam ji thran chukma chu ji thran khani sa da thai akana primary calling or general calling the hoye akana secondary calling or specific calling khare pa jana substitutely a call to faith in Christ a call to the kingdom of God a call to eternal life vreshi ka tong ali christali jang khabai ali shur khabai kala awi ungram jili ra sang khabai katang ma khabai mirin ji sampang khabai oi wang sit ka sang nau ping ka tong ali ho ka khui ji general calling ne or primary calling ne ka khania pa secondary or specific calling da mi da khlai hi a call to Christian ministry a call to serve the church particularly call to pastorate rin sit ka hai ka jikta ot banga maning ka apong khalira chang khabai wi wang ho ga khui chili chang khabai ho ga khui ka jipa jili ka hang nai the khare pa ji mi ka tong ali sit ka sang nau ka tong ali mi ga hai ne primary calling here ka tong ali chang hai re ka khania hang da khlai pa hi ba mi ka tong ali ma mi mane mi ka tong ali ho ma ho khui mane secondary calling pa hi ba rin sit ka hai ot manga akhalai hau ga da church li odam nga thu ka bai ra da thau neu mi da ho sok ka hai mi ping na acha ka jip da khlai itum li ka hang ne da arui mi da khlai thum wi ki khai lila i wi phap ka ta le wa faithfulness to our calling ga ji hi tpp a wi ownership ga sa da our ga ji hi tangkhul bare shi ga ji li ka hang maning la ka tpp a wi members ping ka la tpp a wi members ping wi prai bu ngara spouses ping li ka hang nei da khui ji wi wangai na rin sit ka hai ot manga aka singka khabai wi wang kho khui ka hai itum acha pastors ping yaw ko homa ping hitum li nana pam da khlai kho khui ka hai chiwi athi surda na chihan ka paya sit sang ka paya akhang salo ka chi remind sa kamine ina hi phaning la da ibang nui lak tale aponga khali jang iwi mirror chingkum hang mati da chiko chat lai hang hau ge a chuba iwi mirror pa le ba ithmi nga chai li lai dek lai samsa da oja ming yawi ministry wi chingam panar chungmai ji dai ava 50th years of ministry mayon ga hai ne da achaba athumli athumna hanga kha phara moda amang maning manai thumli li changkap ta lai ina iwi experience na iwi kathai na kathemai na ki hangura iwa pastor lama sayang lakra pastor lama ning ki hango sikle da ina pastors tpp ping raga chibra gili ko holy sayasa laga chanchani ni phaning laga ta ki hangura khla jang phaning iga chunga hang khabai malai mane ache wa kha rawi tui share sangai ina tam khui ga hai thai ga khui tio mai ka share sangai kala isawa hi pastor ne isawa maring li pastor sa da chingum makada chi sat chili pa mai iwa chili chingum ka chang ka thum mai na ta pam ga hai ne chili rar ka chili yaron thui pha chi na lairik tam khui laga rar ka pastor wi nawa ka sa da iwi ka pha ga si pastor mang maning la isavu na pastor wi pray wu agasada ina nganui la kha ana ili ina ali ga thada yang khui ga ji wi share akhama chimik sho ngajin chong la itum ngarum da otsak ngarum striving together ga ji pali phai ngarum gi da lai lai da chi phaning la ga iba chi rawi tu share sara kala ina pastor wi nawa ga sada
kala pastoral ministry chang hilima chang lala Christian minister aksada ordained minister aksada ili hoga khuiju alongli ina ka thada ring da lei ki chipa hi teu ma ki share sangai jin chi hoga khuichi bikso atang hoga phokli na ka hang ta da phaning ung share se college lila chingum kya ka thuyai ra do chingum phangala arui thuming chaili TPP eli kathar mingjan sa dara ga jang pastor sa da kachang ga thum ka hai re ki chi ithuming chaili chang da lei athang hangai da chingum thumra pastor sa ga hang phanga pastor sa ga ministry li chang ga hai trak khalai da lei athang a khani sam pangai re ithum tangkhul luiram limang maning la ithum Nagaland we na ung da lei tangkhul now state hi kangsot laga khangtai apam li ministry sa cha taklai ithuming chaili chang da lei maring we na chandel we na isi tangkhul now jili pastor sa da klai ungjang da lei ithum sai ko ro aroi nga ya nali hokui thang na naga thadang han ka haw nawi conviction ki kharnoping la wazayaw la changda kharnoping la chingmang panga ka hai la ka thadan na nga han ka haw chi arui la maring fu arui la manga naw chaw na malai fu klai naw chaw na malai fu klai ki chi pa hi ithum phaning ung sak ngai nai chi ili khiwi wang hokui khlai ki chi pa hi ithum pap ka ta darkar sai achu wi tui pam tui kui hili inang khanga han matai lakkina hi question sa ji jagi pap ta khabai hoga kui wi athisu de ili chi han pai de leila ka chi hi achu nga ya itu nga han rai khalat am I faithful to the calling ka chi pa hi na khamatai ya question nga ha da klaine tha kha idum na first pap ta gi ji kiwi wang hoga kuido Christian ministry li chang khawai itum li hoga kui God's calling itum li primary calling chui alung li chat ba maman da sit ka sang rar sang maman laga secondary calling to the pastorate ministry hi wi wang hoga hai hi ki salo the hoga kui lak to ga ji ba hi phapta khawai darkar sai ki papta khawai in 2 Timothy chapter 1 with 8-9g itum pang ngai jina itum sunka pam la pamai re ak sing aning ka ser sei la Bible hi pang roms 2 Timothy chapter 1 verse 8 do not be ashamed to testify about the Lord or ashamed of me his prisoner but join with me in suffering for the gospel by the power of God, who has saved us and called us to the holy life, not because of anything we have done, but because of his own purpose and grace. Tangkul tu ina, proho wiwang saki de makhayek alu. Iwi wang ainala makhayak alo khapau khamatha chi wi wang iling a soda kachot kachang phungrum lu vare wi pangsap manga aina itum lik kathara mirin ring khawai hokhui ka haine khachin itum na saka khui maningla awi ningrin la lukhamasan chi wi wang aina se asas prohovivra nawi tui katuk katui ne itum na katong phap matar mane rivra nava mikumo itum limited knowledge ning kuing tok he na phap matar mane katong thai serau ni si jana rivra maning lui mare phap mata ba khar sasap pang sapa rivra na li khorumda achana na hosok ka haya na wi rao ping ga jiplaga atama khali rivra na wi rao pau ga jada pol na hokhui ga haya Timothy nganui chon ga hai pastor li ga pi chithi arui pang romda ithum chuk ma chung rom gai rivra na wi mangla ga thara na ithum li so melo
uklungli ot samilo kuing tok ning phanin khala milo ra itamli na nang chon milo chi shui ming ni sa sa nai amen pamelo itam context si kiteu ko yang sai pastoral epistle nei pastor pingli ka pichi thi hi 1st and 2nd Timothy ka le Titus Paul na ka pi pastoral epistle nei da thai khang rok hi atam chi tharan Timothy hi nganoi chon nai na teulak ka hai church aka Ephesus li pastor sa da pam ga sa ne Paul wi ka khani a missionary journey li lingka hai laga phonda rarsang maman ga cha tamli Timothy li chishinai laga hai kami church nai Acts chapter 18 li itumna thai the kiwi wangina chithi hi ka pi how the itumna pha khayang chitharan atam chitharan church hi ngai chon nei rar kamaman laga samphang ga haya rawi pau khama tha chili sai ka khawut pu khanga pa ka teo khara hau chili false doctrine and confusion because of that chi khara chang hau ga da to defend sound doctrine and maintain sound discipline chui ningrin ningphun nei na letter hi ka pi nei false teachers ming jili ngak khabai wai wang hi wi context in a pa laga isi well 2nd Timothy hi arui khon ka chung ka pa da lai si TTA wi thim lang sa da lai 2nd Timothy wi 2 itum TOT wi thim nai kala achukum itumui kumpai ga jipli la chi na sa pa pam re 2 wi 13 14 jili hiwi context itum na ka pa ji tharan Paul na Timothy li ka tha da ka ji ka jang wi phi ba mai na ani ka tha da ung sok khau khlei ka ji khayang ji tharan Timothy hi Paul na si chang pai tak ka haya pastor khang salamo laga tui hi tha da ung ka hang hi chi ka tha wi maram aina nei ka ji pa ji phap ta mai ka bai etum hi yang sai chingum makku sukhawi mamang li he later he maka pirang lakha 20 years or so before that Paul aina Barnabas li Lystra li pau hagasok chitharan Paul aina Barnabas li 1st Timothy na yang khui ji de mano I chon naina lai san Lystra ga ho pam jili ra ga jangai na ani long san akina rawi pau khama tha hagasok chi yang khui laga trak impress sa ho pau ha ga sok mang manin la chi thang hon Lystra li Paul li yui ga si yang ga si ping na ngalung goi na tham hau de jena tham la ga sat chu ai da thi hai ra la pai ga chi ina mi ping jina Paul li ngkhun sok la ga kainung chi wi ayar li hai mi ga ina akla ti thi aur na da ka kala ma hai lakina ma thi thu ring sok loi sit ta chingum khani wi ti li Lystra li la loi da hanra loi jidla Paul hi itam na hi Acts chapter 14 li thai Acts chapter 14 wi verses 8 to 23 jili Paul ina Barnabas li rek kharek Paul li lungkui na tham laga thiai ra lapai da her sok ka hai chuina phone da malai laga ya mai laga ning ma thi ma da Paul na rana so da mangla ga thar na John khami chui alung li Lystra li hanra lo si do hanra laga ra chang lui gi jin Timothy ji Paul li samphang lui da chi thang hon ina I na ling so thu yaw ra chi thang ina so phok chi dai ching so ga highway thi li ani trak kha yur phok the Acts chapter 16 verse 8 and onward joinava commentator akana hita da hangai over the next 22 years chingum makada khani su ka chui thi liwa Paul and Timothy preached the gospel together appointed elders planted churches pastored the church in Ephesus and sent letters to the Thessalonians, to the Corinthians, to the Philippians, to the Colossians, and to their friend Philemon.
อันนี้วัดสังรมกายจีจักก็สังรมกายเนี่ยไอ้ทุนน่ะพอลน่ะจิตที่กบีกายที่เซโลเนกาลีคอริเอนต์ลีฟิลิปปิลีโคลอสเซียลีกกบีวิจิตที่ปิงจี first introduction ลีปาค่ะพอลวิ introduction ลี I Paul the apostle and Timothy ก็จีฮีสังชวนอันนี้กบีขังรุมละโมก็จีจิตให้อันนี้กบีขังรุมกายตรักขลัย perhaps commentator pahina kahang no one knew the gospel Paul preached better than Timothy Paul na sa da klai od awi mission awi pau kamatha hasok ta klai chi Timothy li matha mai da lang mai da kathai mi malai sa ma da lai re Timothy hi closest friend chi wi wangai na ana Timothy li lai re ka kapili iwi naw mayara da la ho iwi nga sota da la ho mangla le awi naw mayara la nga sa awi pau ha ka sok wi manga ina Timothy hi hui kami sam ka pang nai so mangla rin le my dear son the second Timothy we chap 1 we 2 jili la jita da hang papam dala ani we khamasit khamano hi very personal katha da thai well particularly second Timothy liba ani hi masit lak ka hai we ani we intimacy ji thai da lai de chap first Timothy paliba personal salak magaji ministry we pongli letter tra ka pa ministerial office li elder ka tada ka pangra deacon ka tada pangra ka ji we pongli ka pa rumai nang pingli ka tada sepa samira ka ji we pongli ka pa first Timothy liba public worship li shunau ping o ka tada pamra ka tada masamara ka tada sara ka ji we pongli tra ka tamji thai first Timothy liba second Timothy rajitran aru itum na padak lai liba very personal hiva kata da personal salak ni na hanghau kle chaka ye father and son relationship thada ana hangai polna iwili thaktaralo hi kagapya tamli rom we phatop lipang basanai da Paul hi phatop lipam da lai lakha ana Ephesus li pam da khlaya Timothy li ima sang lui mare thaktaralo if possible come before winter Christmas mararang la karaholo chimanang paisne ke joy sense of urgency akami dele laga hili chapter 4 we verse 13 jili pa kha when you come nakhraji thranjang bring my cloak that I left with Carpus at Troas Trawasli Carpus we shimli iwi pohon ina hai ga hai ji khuiramilo pohon khuiramilo ji dal iwi jacket ji iwi coat ji jili pam dal jili hai hai dal ji khuiramilo and not only that the scroll as well iwi lyric sila khuiramilo hi ka tha pohon khuiramilo lyric khuiramilo thaktaramilo ima sang lui marai da hang ji phun da klei hiak ka intimate ka sa tui hili chang da klei ne hi ka tha da ra hau khle ja ka perhaps he khanawa chithi nei da itum sit chang ro kai New Testament li lyric makada sini jang da lai chuing a chai li Paul amasana ka kapi hi thrada ka thum ne kai khana thrada mati la pai da hang da lai ka chi teu ka dispute la yaw ga da thraga da ka thum hi ba ana ka kapi lak kai ka chi hi thai ga ne thrada ka thum kapi ga hai chi thi pingwing a chai li last letter na hi ba hi second Timothy hi ba ka thada ra hong Paul hi rom buis phatop simli pam maman laga a hi khakta ga hai court na verdicta ga hai ordera ka layawai dei ga ji ningmong ai ka tha da thai chapter 4 we verse 16 18 jili we probably receive a court hearing ali execute sa haura ali sat haura ka ji we expectation a kan lai hai ra sa ji nei ji we ka khalat ba khido hili hang da klai
Kangatai je hai serai salo ida ka chung ka hangai re ka piere Corinth li Thessalonica li Ephesus li laida klai Philippi li laida klai Philemon li personally la ka piere ka achu athitlam iwi ka thi pet ai na hangi ke chi tui akaba kangatai ki pale ka ma phaningu manai Timothy li phaningu laga hang da klai hi First Timothy li ka hang da worship wi pongli doctrine wi pongli kangatai wi way of worship wi pongli hangi ji ministry pongli hangi ji mini ka kangatai ji malai sarai chalala this one hi changi ba nama malai pai mare da hang thi ga hai tui nei ka chi hi thum phap ka da kar sai Paul na hi yak ka ministry sara hai laga letter hi yak ka pi hai laga ana sai hai yak ka sada otsak rum hai laga athitlam khanau sada ka hang tui ji khi khale chia kha ana ka pang khuya awi manglawi nau mayara Timothy li ka hang tui arui thum na pa da klai ji nei makhayak lak la sakhi salo khama sung tui ji li mangachi lo number 1 number 2 li kachot kachang iling asoda phungrum lo suffering with Christ kagatumali thardaling lo lead a holy life itumli hoga kui rana itumli hoga kui calling hiwili itumna faithful ning saklak kaina jihan pai lakkena watsa se ja ka kathum hi sare kido number 1 li pro ho wang saki da makhayak pai mara mangachi pai mara ka khane li ka chot ka chang kristane ka phung tha da nala ila phung re ka gathumali ka thar holy life ka thar ka pongin ring re hi thum teu mai kha shilakina itum tangrum khabai sa se kasak atam khraji thran hey Timothy hey tangkhul pastor sping bukhang pa khraji thran natumuli confusion khraji thran heretical teaching khraji thran false teachers khraji thran association li rot khamrat chi thran church discipline li bukhang pa khalai chi thran khisalo ji do ka khayek khangachi malaila nana thai khui ga hai chui lungli hok khui ga hai chilinga ning tit lo manga thu lo number 1 verse 8 we easily pro ho wi wang saki da makhe ga lo do not be ashamed kachi first point ne ashamed not ashamed kachi hi itam na Greekly khayang ji thran then anthropatai kachi hi will literal meaning wa do not be afraid kachi no do not be ashamed kachi na tukkamai do not be afraid mangachi lo kathring malai lo makhayakalo nawi kathana ka sada pamda klaya nali letter ka pida klaya hokhui ga haya sakhang athu sada pamda klai Paul ina phatop simli chang hawai ga chiwi wang na khya kaula nang chi haula same thing Peter ling han eh nawi pro hona athit la mali rek krek ta tukhui laga bawra ga ji thran ba as achaba ina li le shiye de ka hang pa ji ara achna khya kaula ga ji nawi phapta ga khui thaising ga khui chu alung li makhek lak la manga chilak la nganing tit lo chi no legi sia pastor sping ojang rang sot naw ping itumuya tam hi saklak ka ya tam ne chi tharan itumna thaising ga khui lei ga hai akhawi lungli ho khui dana nang han ka ga hai atama khali chingum phangarada chingum thararada ministry sara ga hailiba ara makui ba thui haula pukhang pa teu mai gara haula mi ga chung gana jipajli surtu yaw da namang sai da namang ning khar khal yaula masungai thai la gana na
dikan pingli convince masara to da manganing karar chili yield in sa ka hai khamalai do acho itumili akamai tum tamngarum gi daklai church discipline matai lak ka haya akanai ttie we main concern akalang sa dalai helei tum nakathan nganing dalai sang nau we sim nau khamaling ngasot nau ping we pressure graji tran pastor na I khia kaula khipalong na pulpit hi matha lakkina sichin laga prophetic message mi dalai do nana thai laga hi khamasung nei jilagana mahang khrar khalai haula acha tang khulwi pulpit hi ka ta da itumna hiwi pangshap lat luida regain sa khu siklai rawi tui ha sok sai rawi tui nana thai sing wi ga hai tam khui ga hai ma ching rik kina hang sok khawai sa sai ka thring ma leila mili please sa ka bai o ngana ng sak ngai wi tui ba chi hang laga ngana ng sak ngai sa khawai wi wang maning la ka ri rawi tui ba chi ma ching rik kina hang sok sap khawai chi ka tha sa khawai sa sai as a pulpit ministry li itum ka chung kana bible text aka pasok khaning hai laga ina hang khui khangai ya personal opinion chi pa ji ka chung hang ma thui ka hai trak khan hili elderly advice mi gida iwi thai ka khui ati su da ina ring ra ga ya ati su da kharnawa kana or ka thema gazetted officer kana doctorate PhD akana hili advice me khawai we apamaning no personal opinion no elderly advice no political campaign no association campaign hili kisara rawi tui hasok khawai ni rawi tui ji matha lakkina phailaga itum hasok ngrum khawai sa se ina hangching ola ik ka chatpam li tur ga jatli kai khawi church li wa chang da hang la hangai rai ngana san ga hai ma sa melo hi TTA li pam da khlaya office wi ot ngarut la ka sa da I hangai la ke hili khangatai khi khla ma hang pai mara I will say the word of God nothing else but the word of God ka chi tuing sit sa laga kang ningi gi chi mi ne apam hi court li tuna sakhi sa tran I will say the truth nothing else but the truth the sakhi sa laga secular court le na tang da chita da sakhi sang lok tale witness mi dale itum na hi masa tais khamasung matui gi da manga chi se sot nau ping ojang ra ping makhia kai se ka chi pa hi itum hi bible verse li thai dale verse 8 we busy yang kha hang ta loi dale pau khama tha chi wi wang iling a soda ka chot ka chang phungrum lo chi dale chang iling a soda ka chot ka chang phungrum gi gi chi join with me in suffering for the gospel by the power of God preshi ga sa hi ring phala ke kisa ta maring phara ning khalum lei chingri ga hai sam phang ngai anau lam song itum kui hon sam phang re ka tang ma khawai ga jingram itum wi wang ran hai de lei itum wi wang saman la sam phang re reward ka ji pro hoi tui nai itum sam phang re ka jiling so da itum na phap ta gi chi ba vareshi ga sali ka chot ka chang la sam phang re isui western missionaries ping na kala thui ga ya tam li evangelism mission sa ga hai we li crystally khuisang lo da hang laga crystally khuisang ga hai na tong cha gi ji ga jingram we khamong song fu phai ga khui hi ga thau ya pong na tam ji thai thu yai da kha crystally ra ga jang ali thi ga sur chi we cost chu aman the cost of discipleship ka ji pa che ba itum gospel le ma chang mi thu ga ji tha da lai hau da itum chak ma thai thu de tharma khang tai na precious sao se tha kana sinau ngau school fees ra mira
na si wi khring khrak wi khang chon teo mai khara re mission li hi ta da khi sang sak re ke chi wi lir cha ga kui shui ga kui ta da sui kui la ga ring ga pha re shi sha ye ga ring pa na ho gi ji mang ngai na hang phanep la ga sa thui ga hai wi bang asam ra ga changai na ba re shi ga sali ga chot ga chang ra ho pastor ga sali ga chot ga chang phung gi ji lai hao chili persecution ra hao itumi uklungli ningli emotionally physically stress trak khalai hao ga yo ina phaning ga sabre shi ji hi maning manai ga ji punga pa ga hai trak khalai hao kha a itum na hangi ga ji kala pol la hi a chu itum li phaning ungkhang sakba suffering is part and parcel of being a Christian, more so for those who are called. Itu mi kecot kecang punggi je. Heli lay de lay le ke ok tu lay de lay le kai na tang da ba. Kecot kecang suffering ke ji hi part akane. Akaya kane magajang masang pa ini. Verse 8 we B Chimang maning la. Verse 11, 12 chili la pata agar lay de lay de. And for this gospel I was called and appointed. That is why I am suffering as I am. Ina kajot kacang patop simli mi wirek ka kharek ngalungui na gatham machor masok da sai ka khayit tong phung da khlai hi chui wang iring phai Paul na testify trak ka sai church fathers ping na lahi trak ka sakhi mi ai re Dietrich Bonhoeffer kagapi the cost of discipleship chipayang ka early church fathers pingwi kala chiwa tamjali martyrs pingwi khrachan palaga ache itumna laida khlai hiba khalmakning saho America lika pam laga ring pha lakka hay lifestyle jikama chap khui laga gi da khra chitran us ihilipam ngai la tangkhul ngai li yak khrot marata lei hiwi lifestyle idamo infrastructure mai jilo internet jilo khong khawa transportation jilo communication jilo idamo sim khring khrak lifestyle akhal malai la gijili ka da rak lai giji itum phaning ngai chan chan ni kha ngasot naw ping idamo pastors idamo mentor ping na idamo nga han nei na tumai atbam jili ba persecution malai khalai India le persecution trak khalai Graham Steins le mai suta ga hai ok thing yaw da lai naw maya ra khani chang da thithit ka hai kharchan trak khalai da lai idam nang han kai Manipur chang li ba ki gam tham lai ukhul li ba vre shishya rai chili sai ka khot ma lai man ina chuk ma chui kuirar ship lai da lai ina chuk ma chui kuirar ship lai da lai sayasa pai de lai lasa pai de lai pawa hasok pai de lai kipana sai ka khut lai da khang chi ka thring ma lai nak ma khai dina chuk mu chu lai laga isi tang khului likhi na suffering na sara do no wi wang na pastra ga zada no wi suffering ki do what is your suffering what is the part of suffering in your Christian pilgrimage king sa da lai do thui ga ya tamli tangkhul na maring de mission sa dalai lakha ina chui lyric nawa ka pi do God's mission among his people kharchan titra ka satran among his people kharchan titra ka satran non Christians ping na missionaries ping lirik ka khrek atam trak khalai sai chi kan thuere isawali inga noilak ken lai sai yisina ta ka pam langgol khu hi tar tang lak Ajon thang tam ta jet water supply marang kai lakin ungai ra sa da kyak kring phao kha itum ganoi da lai la ka ba kong liter ta ta jine kilometer thruk sini chat laga chila kong liter vai jine hapta khali akasi ru vai kui gai kup kai ne che chot lakin ga tam jili chur ga jangra ka mei jun jili ka jingro phok ai re ja ka khung lem jili pukhri ka hak akhalai kha jili tar theng hau kan re ga jang ba ka jingro atam ngai laga Taru rang rungai re gajena athang kanrai gajangli puta ga hai thingna ro ha khama khao trak ta chang ga hai chi taru rang rung gajena suita serau gada akka akai trak ka sokta
มะมังไปทุเงินนำสีเขามัทรทุข้างไรเลยจิตาตะขี้กันเลยเขาแต่รู้ตังอากายอัปมังสาวก็จะชิมังบาระชิสินบาระจอกก็จะอิสาบาระนิ่งกับกาซาดะอิมฟัลลิกาเลยก็เอาอย่างสดนาวออฟฟิศลิกจังอาคณีลีฮังคุยเลยก็อีตัวมีฟิจิกรีจีละฟิจิกรีพาวเดอร์จีใจช่างไกด์ละอักคือจีทีแล้วนู่ก็เลยก็เดี๋ยวก็ทาร์ไว้แล้วนั่นแต่ไซโคโฮมยารอนนาวอาคคณีน่ะไทยก็ให้ละจีน่ะขมาว่าอจาปานะอิสิปุครีจิลีอารีสังไห้เร่ปอยจันสังไห้เร่เดอาศัยคลักปลีรีพอร์ตไซด์เดอิสาวาลิสมอนซาโฮอิสาวาลีรัตุคุยโฮรัตุคุยแล้วก็ทุกนักขีซาตุยไปตุยชีตรักกะหังแล้วก็อินังนุยลักกินะอะไรขยังเลยอิสาวาลียังแล้วก็อะไรซีเมนต์ทุยเอาแล้วก็ขีซาปุครีจิลิตาลักสิปุครีลิตาแล้วก็น้ำมังโลชาวบ้านที่กำลังลักเลยทัดจับคุยแล้วก็ลกมังเอาอาทำจีตะกักในทัดยังมินิทขณียังมินิทพงายังคิดกรรมฐานทุสิลิจิฮอนเอาตัวละฮิกท้าวี suffering part ฮิกท้าจี exciting ชนะจียูมิรินลียามาสัมพังกับไปจังอีกลีวาสิกเลยจังอาจูอาบากันมีอิสุวาจา Reverend กันมีกษาจังเดลัยมาริงลีไว้เท่าพูนาลิปัสตร์ซาไซยูวิไลริกจิลิลอินักพิสังไงเดลัยอารมณ์นักขมีย testimony อินักพิสังอาบากันเดียงหันกับคุยมันเองมันไงไว้เท่าพูนาล remember พินักหังอาลีไลวาชนนักอาลี attack กษาจิลีอาซาบานาซิมคูร์นาอุงเฮาโลนัทธิสังเอาเร่ขี้ปั๊มซารักเลยอันนั้นมั่มมายาละปั๊มซันเลยก็ไม่เบอร์ซากษาไลวากับสิงปาจีน่าลักกันนะเวรชิสาทุยกับหายจิวิริงกับพา exciting เร็กกับคเร็กจิลีราเลอดมขังถือไอ้น่ะยุยกับคุยจิวิริงกับพาจีอาจจะตั้งคนน่าอิทมุยวังว่าขิงซาตะไลตัวอิทมริงผ่านเอาไอ้เด้แล้วก็คิดคำว่าคันยังจิลีอิทมนะคอมเพลนซาแล้วก็จิปาจินะใส่ก็ขุดถาดบาทุยก็ให้ขันเลยเอาละไม่คิดซะแต่เมื่อไรละอาจจะอีสต์สอมนิราดเลยเฮลิจอดขมายขันเลยได้เลยอิสิอุงแล้วก็ที่วิทริปก็จมูกขยังลิตากิได้เลยอิสิจมูกพาสเตอร์ละจังได้เลยรีโมทลีเลยได้ใครอะการีละมาว่าก็ส่งจอดจังลักนั่นเลยได้ใครอะทุ่มจิลีต้องไม่ก็สัฟเฟอร์ซาสาละไปชีวิตวังเรื่องพายมาร์เตอร์สปริงนักหังจีไหนคริสต์วิวังกระจดกระจังกระพุงฮีอีวิ privilege เนี่ยอีวิขมาหายเนี่ยอีพุงไงกระชีฮีอีทุ่งกระตงนักกับพลิงดรการใส่ปัสสาวะพิงมังมันเองมันไหนพระวงรานักจดหนาวอีอีสิบตลบละเตียวหนาวหนาวงราละจิตาเขากระจดกระจังกระขนังกระจาจดในที่กระใส่คอมเพลนซาฮอลาเป้าขบันทาชีวิตวังราเลวัดรำขังเถื่อชีวิตอารมณ์ลีนั่นนะกระจดกระจังสัมพังเดลัยค่ะกลามาหายอีวิวังนี่นะกระจดกระจังสัมกับพังพิง Blessed are those who suffer for the sake of the gospel for they will be blessed ต้องมีโซมีเลยกระจีชีวิตวังนี่นะพอลนะอะไรหังเด็กเลยจีจีอีนี่กระจดกระจังอีลิงสวดพุ่งรุมลงเลยก็เสียงสวดนอปิงโอจังราปิงกระจดกระจังพุ่งขวายวิอปอนคุยรามีอะค่ะริวราเลยก็จิฮันจูอลงดีริวรานะมุงเดเลยริวรานะก็พาสาขวายเลยก็จีสิทธิ์กระสังไอ้นั่งสวดอิทุมพุ่งสับขวายซาสริงพาสโซคมิงสารโน verse 9อิทุมนะขณะว่า verse ยังตาค่ะอิทุมก็ท่าเดร้านหกคุยกับใคร calling ฮิลี faithful สาลักกินะจิฮันไปลักกินะริงไปรักเลยจ้ะค่ะก็กระทุ่ม point กระทร์ไอ้น่ะริงโล live a holy life อิทุมลีหกคุยจิฮันก็ไปก็ท่าดังสาระ
faithfulness to our calling. How? Be holy. Ka thar in ring lok. Itu mui ning ka thar, phasa ka thar, simpan ka thar, ka sai ka sakli ka thar, lanshin li ka thar, ka tong ji changkai ne. Himang li maning manai. Ti mathili hang dak lai. Nang anui hau idan nali kipana ka machi padarano. Kana wi khring kharakli. Na wi kathar ka pongli. Jampala ka sada ring lo da. Pam khang dai la hangai da lai pol na ha chi hang lui. Holiness is a theme. Is a motive in 2 Timothy. Itu mui ka sui tra khalai da khlai o ka thui hili. Hokui ka haya miya ka sada yaw ka homa ka sada ordained minister ka sada I ka thada kathar ka pongin na ring raklay ka chihi achi ito mo kumpay ka jibili ra laga itong tiyong mo ikapaning kui vai sas hiwi pong hili ina kachung kamahang balo ila katum hangay timeless universal warning nay hipa W katum wealth wine and women. Material position, number 1 li, wealth. Hili ka suitra da klay. Ito may ka single kang li. Ito may ngava da klay, ngavay da klay, sabay da klay. Ito may sim, lui, kari, thong thang, lan. Simang manig la ito may pangsap. Higa tha hili ito obsess sa to'y gay, kalayaw la. Pastora ka sada ito na, well, kisada, itong kari da karsay. O itong sari ka matha sa darkar sai phone ka matha ka sing darkar sai kai to mo inga chai li chika tha pa jina than thui ka hai khalaya ka itum achui hilining khang dai atam kui vaisas pangshap sagasap lan sina lupa hili itum ning sar phung re hi itum iwang saklak ka hai ka suya khang sa dalai ka khani ali wine some gajimang ni ka hang maning manai ka kajigata any kind of addiction rali maning la na kajigata aponga khali ka how thui ka hai jibajiling ning chang thui ka jibajing hom thui ka hai ka tong ji chili ka hang ne kajigata ot akhali na ku ga hai prainau pingla jipapam ku ga hai leila na wi li chi ma sa ka ma pam ka pai kasai kasang sa pai TV ng sa pai phone ng sa pai and of course ariara ng sa pai gamuli iwi wangwa phone hi kasui ka hakka kang sa gai internet mathala kin rahi re ara phone mang maningla office li pa maka I wifi sang dalai isi office li room ka hakka ka mida office li pamla imang ina WhatsApp am dalai of course email ji ho dalai email receive sa dalai update sa dalai whatever internet darkar sa chui along hili ina Facebook akasi yang kasi website akali visit sa kasi ina ak click wa sa mai ba thu yai da atam siman ka haimang maning la iwi ningli iwi uklungli iwi manglarin li contaminate sa ka hai makhong sa ka hai atam trak kharai phone hina itumui wang trak kha kanna dalai kanna lak dalai khai hi ma changa kha itum maring ka pai thada ba thui ka hai lai ka pe ina iwi testimony khang dai apam li la hangai re thang ka meeting ta sai de imphal li pong thra li meeting hot nai de ikatot si nga kar thui la ga iwi back now ji sing khui la ga kari thok khui la ta ngai alaga ajli cement factory ta sung na nai jili khama yang ga je phone ma chang sa thu yo phone ma sing khui thu jila phone ma sang oi phone ma chang ko ta da imphal ta ra phone ma chang ka thin da phone va ma ga jang sa pa u turn khui la ga ung lak chi de i quarter li ham lai khong li ka la ga phone ji chang khui la ga ta teo ka khui ye re ka to chi si ye asa ma yang ga ji yu back li tha ka bible va ma chang le bible va ma chang ha chi ba preaching sa gi ji la maning la
Bible study sagi jin conference meeting tada committee we meeting board meeting sagi jin da Bible ki sing sarak le Bible ma chang la sa pai bai ka phone ba ma ka chang sa pai ra la pastor ka chung ka khanoi thot ping ka chung ka phone hi khum quing lem li hai da pi thui khaleu laga nawi devotional Bible ji ma thui pa ma ne phone thui pai holiness hi khi kale ka ka thumali women shnau hi vrana matha lakina mi ga haya lemmet rakhane thalak ka haya rawi jagyui khui le ga sem ga haya khane ka vrali ma ka thaya shnau vrali ma ka thaya shnau ga chi hi danger sa ka mai malai vreshi ka thana ka chungka shnau li tatung de leide iwi wang la ina hangma man la ka iwi wang saklak ka hai ka suya ka sai itum khanoi thoda ka sa da rale odam ga thira the commitment mi ga hai chu alungli meeting tra ka chat lai interact tra ka sa da lai ning thar lak kina hang rok re nawi wang hina nawi ka thar ka pongli sai ka khot khalai da lai aka itum thar khang rok dar ka sai pray ga her ngarum da ring khang rum chi hidar kar sa dale heli paida mo khoi pai mare katha the faithfulness to our calling kido guard your heart be holy mataila ken ajo pastor sping khni thot la tra ka chang dale pastor sping li so no ping li hangai shunau ping li ning sir se sapaya ka accountability partnership hai se noi pray bung sa sala pai na ning thlak ke na hang sok hang chang sa sap ki gi nga sot now noi pastor nga sot now lai ka chi hai peer mentorship accountability partner hard question nga han gi gi hey itao na pray vuli ba thada ma thada nga yurpam da lai dala hey brother, are you being faithful with your wife? Kachi hing han shap ki kachi ngasot na darkar sa ito. Shunau ping la chi papam ito mo'y pray vungara. Be holy kachi hili itong saklak kina kakui darkar sa. Kathar mirin ring kawai itom li hoga kuine. He has saved us and called us to a holy life. Verse 9 li hili tharmai de ta da hangura ina lai ka pad le hi holiness JC Ryle na ka pi ana hili hange holiness is keeping God as the top priority. Holiness ka jiba ki gla ja ka vrali top priority li ka hai ji li ka hangai khangatai ka tong ji secondary anaw lam song sanaw gi gi ji pa ji li ka hangai phone la changai re lan la changai re sinal pa lan la sinaw la changai re sot naw la changai re nawi sari ji la changai re ka tong ji naw da hai re ka top priority hi vrali khami gi ji pa ji li ka hangai da chi wi wang ina ne ji wang in verse 9 ji in palui ji la ga hi Jesse Ryle na hang dek lai hi pa la ga sense sa si ko ma thing ri gai hili Paul na hang dek lai saved us and called us to a holy life itum le hog kui ki wi wang ni ji do vrali top priority hai ka bai wi wang hog kui ne gi ji no the vrali top priority ka hai ga ji ba ki do chili holiness ka ho nai gi ji no itum le hog kui hi wa pastor ping mang li maning thure ka asangbu sangda rali sit ka sang Jesus Christ li sit ka sang ka tong na rali top priority hai laga khang tai ka tong a chi ma chep nei da hai laga ali yang ka ga chi nei Ryle na ka hang jiling sunda in a lyric ka quote sangai John Piper na ka pi the pleasure of God chui lyric chili an hang John Piper na
the opposite of holiness hiba opposite ko holiness we opposite magathar kathar ka pong makharing kachichiba khiglai jaka the opposite of holiness is the loss of taste for God and his word Rawi tuili kala raling anai da kachat chiwi khangayam mathai thu gaji chiwi ringa pha siman ga hai chiwi mahau malai thu gaji loss of taste for God and his word Rawi tui ga pa hili khangayam ji siman ga hai appetite siman ga hai chi holiness we opposite ne laga ana hang ba lo shite and preference of other things over God himself vribra paliba hailaga khangtatai atang hang de klai shunau phone sim khamata kari khamata sari khamata khangtatai ping jili ka hau thui ga hai ngayam mai thui ga hai leishi mai thui ga hai ka tong ji ka thar ka pongoi mirin makharing mirin nai vrivali ka hau siman ga hai pastor ka chang de lai lai thumai chai le vrivali khangaba wi khangayam malai ri thu ga chi ithumai li chang de lai kha aju kompai ga ji phili ithum thar ga khuitar ka sai lai ga sia ojang ra ngasot nau ping pro hona ithum li kho ga khui hi ya oi ka thar ka pong ji li chang khabai chui ka thar mirin ji ring khabai wang kho ga khui ne achu ithumai ministry li success ka chi hi ka ta the rate sara do hi akasi phaning lagai thum kup sangos nawi ministry success sa dalai maya dalai raisang dalai marai sang dure ka chi ka ta the rate sara ka ta chang tam rakhle chi administration kamatha infrastructure matai ga sang activities track ka sa ga hai china nawi report kamatha ga sala ka itu bili mi da klaya brivana hog khui arui hangta ga hai khamasung tuiji hangi da makhe galo mang chilo chili sing tip lo ka jot ka chang le phungrum lo ka thar ka pong ina ring lo ka chi jiling ning tit ka pamba jina success nai jira do atama khali ithum otsasa lakamong ta lak ka ji masapai lak ka ji fundraiser maungta chui khangran maungta mi pingli mentor sa ka bai patna maungta trak khlai sala pai William Carey la atama khali chi that saho ana Kolkata le unglaga ungga saje tharan chingum trak kha athaiba mathai lak to awi diary li ka pa chi tharan very depressing disappointing report sampang de ka tha da nothing happened ka chi la changsa nothing kick kalama ung shok tu chingum mati phanga chi da ba awi first church au ga pok mi mati mang chi tha da hop man la sa da klai jili awi ministry upai ma lai thoi athai mam thai chu rai chira la Kui Wangana Ali, father of the modern mission, the Ho. Anahita the Hange, William Carey. God requires faithfulness and not fruitfulness. Rana kakahau ananinga jangwa faithfulness in it. Fruitfulness maning mane Vivrana itumui aina ninga changchiba ministry report maning mane ka ministry commitment jina mi ga haya jili ganing tit sab ka commitment jiklai ka jipaji darkar ga sane itumli report matek matai la ka na sa ga sok chili ka hang maning mane ot kaya khasai rakhlai ka ji maning mana wo kaya khang tar dang ning de lei ka chi pa chi ma rawi ka hong sa de lei and of course faithfulness results to fruitfulness da hang ma de lei de of course na na ngatar tai na
ma thalak ke na nganing sing ngai na hang da khlai ping jili nganing de lai ka na li ho ga khui chui jili ngan tar tai ina na jihan pai la ke na otsa de lai ka thang ka ma thang ka athai ma thai rung ngau re athai jina na hat khui ra ma ji manai kha athai ba ma thai re iwi thili ra la now da ra la iwi atam li ra la ma thai manai rawi khang ran nai kha athai ma thai re lai ga siêu jang rang sot nau ping itum li rana ho da klai kala chui ka hau ana ning ka chang chi ba faithfulness ni fruitfulness na maning man fruitfulness li yang ina obsess masa hayase kaitum as long as we are faithful itum hi ka sare the faithful ka da sara achu text you ati su dai tum li mi da klai rawit tui ji ma sung rik kina hangi da makhia kalo manga chi lo ka chot ka changli phungi da manga chi lo chi phungum ka vai sa lo kala ka thar ka pong mirin ji ring ka vai sa lo ka tha da rawi ning yang kha ong ji ji tha da lai hau ka lai fruitfulness li maning la faithfulness ni lai ji hau ka lai cha ka lastly verse 9 we bi ji li thum pa ka rana awi ningrin ningai ning ka awi ningrin chu ya lungli awi yuk ma san chu bangina unga sok nga sa haugada itumui grading ina itumui rating ina masala itum na ring phai re maya hai re success ai re kaji pa chili rate masai la faithfulness rally ning sang jiplak kaina ali sang kapaya raw aka ngasada jihan kapaya khang sa kaji pa chi rawin yang ka sare lagi si ojang ra ina hi khanawali hi hangai anaulam song itum gotong account thangka ba miaur ana khraje tran itum account mi ser account kamijli tui khani mang sokre there are only two ways apong khani mang hangre akana Matthew chapter 7 li hangai akana Matthew chapter 25 li chapter 7 with 23 li atum nei li proho da hoi ina chi sa gai maning mala chi kameu ko samsok gai maning mala chat rai mi gai maning mala ka chot ka jangling chon mi ga hai maning mala ta hang ji thra na thumli i ma thai sa lak manai I never knew you I we na thulu he ma ga pharao ping ka chiaka tu yar ka khania na chapter 25 Matthew li well done good and faithful servant phalak kaire ka phagla si chang ka paya rao ralo akhawa wiring ka phajli ra changro come and share your master's happiness khadiji itumai account we ati suda mi gi jine itum ga jipali chang rakhlai hoga khui wa ati suda itum ga ning sing ina wa chang rokta rawing yang kong sa serano rana so mirano Jali ning shinaire ministry mangaba mereno bribrawi sokmi apong chung kaina mikana ka thesa mangreno iram awunga makali klejang azak akishide yaru lich thengai ishawunga joshua makadle do makatura ngaya ala long ngaya pum de la naung raping na otsa de le khai ne tanda shur laga otsapam ngathor le la ngshun la sapam mai da azak chithek ngai sani ari makatura kuma chithe mi kai sake akhamawi ngathorwi ranye Thor hi pung truk mukhai tu sini li cha mangre
มาเทมเดนั่นปีดึกเลยชิมจุนนะมาชามเดสามีเลยละมันมังลักกันเลยไม่ขี้จังมาบ่าชุ่มมาได้ก็เลยป้าเสวยคนที่มาชามมาได้มาไล่ให้เดมาเทมเดจับพุ่มขมิ้นว่าไปชิมจิลิมันมังลักกันเลยฮอลลีราโลมังพลักกายมาร้านมีเรื่องก็เลยจ้ามังขวายเดมาราลคราจันสังรุมขวายอาจจะเท่งโรคขวายเดราลจ้าลิรินเลยก็ราเจนจ้าจิชิมนาก็จิลคอมเพลนซาร์สุกรวัดเบียก็วัดเดจิลิร์เซนมียาก็ไม่ยาวเนจิลิร์เจนคราจันภาษาเซ่ดาราลแล้วก็คราจันราซาคุยเลยก็อีตุมจักไม่เท่งโรคเสกจิปาจีพันนี้มึงสักแต่เลยTorwi program pahi experience sharing pahi 7 to 9 a.m. li singkar hiwi sharing hi Reverend Kanmi Kasar Pastor Mailang Baptist Church ana kira mira ka khniali Mrs. Achui Shimre Reverend Apangwi Prevene Langoli Pastor Sadakleni ana share samire phone hi silent nei nala hai pai ka haing sangai maninga ka pura switch off sa gai phami itu mi church member ping na phone ra da ka tot pa ji pha ji ni phone ra da pastor ping na pastor pray ping na ka tot si ka sa ji ngro kho gai ku chung le jen ni chi pa ji mi shok khwai phone ba switch off sa lu ka hun na ka jang cha itu mui Sunday program mening meda na wing sot na ku chung kan la phone ra pai chipa chile distract sak bai phone ba switch off sami kain phameni ka kijin order mening ni ka request chipa chi yarina mamlai mi khwai itum kup sang khwai KKL number 275 isar hisai laka Reverend Arena ko kupe sia sami laka ari yawi program ngchang bai sa se dum yar sai koruna rally action ning ningalaga la hi sangun se Go
Yesu Kristus na ho ko khi maning a kha ba itumi tam khu ya award la ko hom ma sa pai bre itumi pha khre theng khre na la ya no pin mo thai bre tan ti tha tan sa la kala aman mi wang maning la sangai de leo when ma tan tu when sa thai khwai da ru mi ya itumi matui me when ma tha tam phai re itumi khang chan la ma ga pha ma kya chan na mili phe hai la ka itumi tong lak ena orang tu thai khwai na vi sian ka myon da sama ma khu the lak ki ja ko hom ma tha nang sa no ngaya wi ko khrum la ku buta itum na than tra pro ho na wi ma kai ka pa ya chi ri kai na me ki chi ve ulung li mong mi da othing na se mi ka bai ji shun ming li se ka sa ne amen